esiyingcwele seyingcwele esuvutha amalangana esabonwa inkosi endala yamachuba amakhosi akahlonishwa Nkosi yezulu nomhlaba kuleli bandla ekhathini endala ahlale ehlalweni abadala bayokukhumbula lokho amen kodwa yathi inkosi yamachule endala lele yabona Nkosi yezulu nomhlaba yazi bezulu behleli nawe uhleli wawusemzimba wesibili ulanga Phomaskott ithi yabona umlilo owawuhaqe sakhe isihlalo usuka uza kubona ubashisa labe selithi izwi ndaba ezitha bikela namanye amakhosi nawo ahlale phansi ngoba lo hleli esihlalweni uyinkosi yamakhosi wabe sevuka umfoka uzochithwayo wangananaza njengoba ngithi sakho Nkosi isihlalo sivutha amalangabi wayesewabikela ukuthi makhosi noma ingakabi maningi nake ngibonile nalizi isithi inkosi yesibili ngoba ngabezitha wenze amakhosi nawo akhuthama mina sengiyokwenza izwe lakho liguqele wathi ngiyolula neminyaka yakho siyohamba emhlabeni unolwelo lodwa kube njalo Nkosi ngoba elakhi izwi aluweli phansi ukumalanya zezulu angangamuntu akekho lingana nokuma la nokwaziyo ukuma Nkosi usuke esekela umusa wakho inkinga ungazi mawumela waze waqeda umile ukuthi usekela umusa kaShembe ngoba akekho ongaba phambi kwesihlalo esivutha amalangana ubiza umusa nendaba yakho Nkosi izulu nomhlaba yaziwa umuntu na bakhona bazama ukusho ngabakubonile nabakuzwile kodwa indaba yakho yazi lezulu yaziwa umuntu emhlabeni yaziwa inkosi yamaNazaretha kuphela usho njalo Nkosi wawukhuluma ngendoda wathi uMelikizedeki eyayifika ezweni elithile ingaziwa muntu le ndoda yayingaziwa ukufika kwayo ingaziwa nokuhamba kwayo yayingaziwa nokuthi iyawuhlala isikhathi esingakanani kodwa balebona abantu balelizwe mayifikile le ndoda umuntu omkhulu kodwa ayingaziwa muntu uthi ngelilanga kumaNazaretha akha ingcwele nani maNazaretha uShembe namazi uthi kunani nje nikwaziyo ngayo ukuthi uzala usithele intombi abahabheke uthi kuphela lapho impela Nkosi asikwazi amen futhi sicela bona ungakwazi siphile emseni wakho nje kuphela ngoba amadoda ayacabanga ukuthi ayakwazi ngelila ngoNabhothi bake bahlangana babethi bayakwazi bethi babhila uShembe lokafika bantwana boyazi wanqoba efika kulelizwe namanje sanqoba efikeni wethu
ulwazi lwezulu awaziwa muntu. Maye khona into yakwazi uyadlala. Shangazi wamuntu. Bese sihlangana amadoda ayicabanga ushemba umuntu. Iya kuphela inkinga kaShembe. Wehla ngenyama yomuntu azoba umuntu ebantwini. Kodwa akaziwa umuntu. Bese ethumela umuntu othile wayefuna ukugila wawunyama ndala ngoba wanqoba ukufika. Ngoba namhlanje umbethe umzimba wesihlanu usazonqoba Nkosi ngoba wanqoba ukufika kulelizwe. Athi la madoda hamba uyomngqongqozela. Siyamazi unomusa esho baba mkhulu uzovula. Mekavula yonke isifezekile inhloso yethu. Nebala wangqongqoza lo muntu wangqongqoza. Yayeka phakathi Nkosi yayisemkhayidini. Wathi uthini wathi Nkosi ngicela ukungena lapha endlini yakho. Wathi hawu mntanami ufika kabi sengihamba. Namhlanje ngiyolala phansi kwamanzi. Izolo mntanami bengilele enyangeni. Uthi lo muntu Nkosi ngifuna uba nawe uthi mawuzokwazi ukuyolala nami phansi kwamanzi ngilinde sohamba. Shemba wazona. Ungazela Nkosi sithi nathi kanti senyangeni. Ngazela futhi lapha phansi kwamanzi. Kwazona nesililo basebejabula amadoda athile eyakhuluma ngayo. Ethi awafika befaka amaChrisbande bosa. Ukosa kuhamba uShembe kwangaqali ukuhamba kuthina. Ithi Nkosi esibili ngasesikoleni afika itelegram. Yathi phuthuma kakhulu bakwakho uyagula kakhulu eRichards Bay. Isho emkhayidini. Ithi ngaphuthuma ekuseni ithi imbani nezulu bonke baduma bahamba phezu kwami. Ngaze ngathi hawu kanti uma umuntu egulelwa uyise imali yezulu iba nje kuye. Ithi ngafika ephakameni ekuseni. Ithi ngathatha abaphathi omduma lovela ikita. Sagibela isitimela saseRichards Bay kamsika eChaka. Kwangaqala Nkosi wabaNazareth. Ithi sathi masehla eRichards Bay sasesingena esitolo seSulumane. Isho njalo le ndaba ngiyadlula. Ukuthi uShambazi wabantu. Ithi sathi masikhamola esitolo. Ithi ngayibona indoda eSulumane imi nonkosikazi wayo. Ithi ngabona unkosikazi weSulumane ebaleka eyongena enkhosombeni wabuye selishuqule. Ithi angazi-ke webona. Namanje Nkosi akakwazi. Ithi ngathi mangifika, ithi ngasengimuva unkosikazi weSulumane ekhuluma ngesiNgisi ebuza umyeni wakhe ethi baba akuyo yini indodana kaShembe le ekuthiwa kamsekho emkhayidini. Ithi Nkosi wathi lo ndoda yeSulumane yena. Ithi ngaqala lapho ukwazi ukuba ngumsekho emhlabeni. Ithi-ke babekhuluma ngesiNgisi. Ithi labo engangihamba nabo abezwanga. Ithi nami isiNgisi ngiyasizwa nje kancane. Kwakuthisha uthisha ngiyasizwa nje. Ithi ngathi mangifika emkhayidini. Ithi ngathi mangiqhamuka esangweni ithi ngakhala kakhulu. Kwathiwa yini Nkosana ukhalelana? Wawufithi uyishaka yokufana. Hawu. Bayazi abadala. Namanje-ke kade wayezanywa noShembe. Namanje kusewuye owayechitha izitha zethu. Ngiyafisa maNazareth ukukhuluma ngosagila somsebenzi. Ngiyafisa ukukhuluma ngomthetho ohlamba somdala emini ihlamba sinisha. Ngiyafisa Nkosi amaBuso ungivumele ukukhuluma ngovevalo kubapapa abathile qedela kwaqala.
zonke izibongelo zakhe zinomlando. Amen. Ngiyafisa ukukhuluma ngosakila mangithi sheba waziwa umuntu kufanele ngoba ithi intombi endala eyayisethempeli lakithi esasiyibiza ngogogo uNgcobo sibadala wengasaboni nogogo wayefika ngolwesihlanu ma ezethempeleni ngoba engasaboni inkinga yayenzeka wedonsa umuntu wengaphilile ekhanda kodwa engamdusi beza kwena sheba yazi lezilawazama ithi le ntombi endala eyayilapha ethempeleni yayithi uma kusikhumbuzo siyibuke singabantwana ikhathazela umzimba ithi mina ngambona ubaba mkhulu ishihlekezela ithi ngiyakhumbula ngelinye ilanga kufika iy'ntombi zabelungu emzini omdala wasemPhakameni ithi ngangiyiqhuma mabele yayishodwa ithi wathi ubaba mkhulu batabami phekani itiye kunabantu ababa bazoqhamuka la kanti intokazi zabelungu ezayilindile phesheya ukuthi lo moya kaJesu usayobuyela yini ezweni laphesheya kwasekufika izwi lathi lo moya ngeke usabuyela phesheya lo moya wathutha njengoba esho eBhayibhelini ethi ngimhlophe mina sengakusuka ngakuzisa thina maNazaretha asingabazi wakusho uNkulunkulu phambi kwethu. Amen. Ey'nkinga kodwa wena wazi ukuthi umuntu kanakusiyo uthi wabiza uNakaphuma Skothe wabiza uNgalozinde wahlala ngapha wathi ngikateni badabami kunabantu abami abezayo lana kufika bafika ngihlezi nani kuthiwa lezi ntokazi zabelungu zafika ngemoto yamasosha zaqale zagogobala lapha olwandle Front Beach kwafika iy'moto zamasosha yiqime kamatende ayithatha ley'ntokazi ethi sifuna kuthi umoya usezweni lase-Afrika ezweni elisisa kwenyanga uNkulunkulu usesitshela ithi lolozo likaZulu Natali lelozo lisePhakameni uthi mathi befika benzelwe itiye ithi wakhuluma naye iMhlathi kaMayelisa sheba waziwa uthi bathi bebekhuluma naye bekhuluma bethi inkosi besilindile besinazo sokubona ngamehlo kanti wena impela Jesu Kristu uyena impela naNazaretha akalentabeni endala amaroma ethandubula azibona iy'nwele zakhe ziyishaya umhlaba sewuJesu. Sabethi-ke abelungu siyacela Nkosi usinikele indodana yakho ngikabe ngithi shemba waziwa bakhomba uNgalozinde engananga lapha semhlabeni bakhomba uSagila somsibethi bakhomba umthethe bathi sicela usinikele indodana yakho siyoyikhonza ezweni lakithi ithi uthi ugogo yasukuma iMhlathi kaMayelisa yama ngenyawo yathi senithini manje yathi nikhomba bani yathi niyazi lokusokhalwelela lo kwakumina kukho uthi yayisihlabelele yathi sebefuna
kodwa longalozile. Uthi umeqhubeka ugogo uthi mabe sesikoleni ingakho ngithi shamba wazi wamuntu othi uyakwazi uyadlala. Ithi mabe sesikoleni unangaphuma esikole longalozile uthi ngelinye ilanga uthi mhlawumbe kamekisa yayingabi mayibusisa inkonzo yayiguqa khumbulani maNazaretha ayigcwele bakhumbula obaba abadala idlamhlathi yayibizwa ngeCebo inkosi yesibili yabuza bakunzeku ngaba ubani lona ngamguqeli nogama elithi inkosi laqala ngo-1934 langaziwa igama elithi inkosi laqala ngo-1934 eGospel kuqanjwa 218 ethi zali mazulu siyibonile inkosi yenu ithe mayifika ubaba mkhulu ebikezela ngenkosi yathi mayifika inkosi yathi nani ithi ubaba mkhulu incela ngaba uthi kwenzeka uthi kwakuthi makufika ulangaphuma esikothe ephuma esikoleni uthi besethi inkosi idlamhlathi yamayekisa maNazaretha lamhlanje kufika ubhuti wesonto uyena uzosivalela inkonzo uthi bese sukuma umfo kamayekisa menginyana uthi athi ningathuki maNazaretha mani bona benawo ibona abanikazi baleli bandla. Indaba mangithi yazozula waziwa umuntu nayi ifonetiki maNazaretha engabithi ugogo uyazizwa manje usethini kodwa namhlanje sesiyayibona lento ukuthi esho ugogo sho babamkhulu iyona ithi makufika ungalozinde ephuma esikoleni usagila somsimbithi ithi bisisukuma idlamhlathi kamayekisa ithi namhlanje inkonzo seyivalelwe ngobaba wethu osizala sonke. Qala indaba yakho kusokhalweni lapha bamkhoma ukho nakumina kusho baba mkhulu naye indaba sekuthiwa manje baba wethu osizala sonke kanjani maNazaretha namhlanje akuyena ubaba wethu osizala sonke. Amen. Akuyena ubaba wethu osizala sonke. Akuyena ubaba wethu ozalela uThixo lazalela unyazi. Akubonela ubukhosi baphakade ithi idlamhlathi kamayekisa papa mani sebefuna ukuphuka ubukhosi baphakade. Wayevele inkosi maNazaretha beqotshiwe ngelinye ilanga ngiyaphuthuma ngiyayisaba le ndawo imfanele umuntu ndawo kaNkulunkulu lesihlalo sakhe sivuthumana ngapha. Kwasuka indoda kaCebekhulu yayihlala nakaSi angisho lo weyimanga owahamba la kwakuyindoda kaCebekhulu yayihlala la inkosi ilanga yayisemkhayideni ungalozinde lapha ephakameni yayisifikela le ndoda ukuthi izoya kubaba emkhayideni yayisizodlula komncane ifika ithi kule ndoda ithi le ndoda inkosi inyanga izulu baba omncane ngisahamba ngemkhayideni ithi inyanga izulu uzungikhonzele enkosini. Indaba yakho nkosikazi wami ngoba uthi ubhuti uthi ubaba wethu osizala sonke yabona siqonde maNazaretha kanti ngelila uthi ubaba uMakhathini umvambo waseNewspan omdala uthi wathi behlele entabeni uthi yathi idlamhlathi kamayekisa badabani kusasa chophani nibe bahle sinyukele entabeni kuza abantu abakhulu basezulwini nezulu abaqhamuka kulo angaze ngifike mina kulo. Indaba kaShembazi wabantu uthi ubaba uMakhathini sahlala entabeni ngizama ukuthi sonke asinamanzi mhlambe kusilungele singamanzi simkhonza. Amen. Ngoba mhlambe bese simanzi soba nenkinga. Uthi sahlala entabeni ubaba uMakhathini uthi sixakekile obala abakhulu ethi idlamhlathi bayenza uthi sasiyibona kusho ubaba uMakhathini owayeneminwe la emhlana asikhombisa yona ashawona lapha uMasikode ubaba uMakhathini wayenekhaya babasi phela uye washana neyifuba lenkosi bathelana phansi uthi ngelanga washawona lapha uMasikode inkosi ihola umhlangano kwakwamakhehle enkani kodwa kaNkulunkulu uthi ngabo inkosi sihamba kwenye indawo batabama uthi ngase ngithi hawu mntanami uyihla hambanga athi uyaqhezuka ezweni ayihla uthi akona uMakhathini unenkani
uthi batabami yangishaya ngesandla uthi athi mayingishaya uthi isandla sase siyanamathela uthi ngawuza umlilo ngathi ngishisa ugesi uthi yabe siphakamisa isandla yasithi uthi ngaphakama uthi yangijijela uthi ngayo uthi taqa uthi ngabe lapho sengithi inkosi yamakhosi nawe ufuna uzushaye leso sikhathi ukuze uthi inkosi yamakhosi uyazi kwaphela lutho uthiko kuguqa abanye abafundisi abahambayo kwakunenkinga khona ngisho lutho uthiko abafundisi mina ngiyayigodla mangase ningibone owamumlilo uyayishisa insimbi ngajaxe khona kwakushuthi lithi ngoba manje kuza kimi nginamukele ingoba ngiyawagodla manje ngoba uyazi liyasigodla lukhulume nathi luhleke nathi akabe lusholo luthiko lusentabeni lubuka phezulu lithi inkosi ezayo sisazama ukuthi okungenani hleke nje kungabantu kodwa sentabeni bamthetha imali ngiyavaya uthi uba makhathini baqhamuka uthi sibona indlamhlathilo kilunguze ezansi uthi sabona ithunzana izoshona phansi lapha bayaza bazintaba endala emaseleni engakayenzi wenziwayo abayisha njengoba isiyintsha manje yenziwa umnikazi wayo ngoba kubuye yena uGomela manazana amen uthi bakhuphuka lezi ithunzana embili uthi wayibuka ubaba omkhulu uthi ubaba makhathini sathi masithi siyabuka hawu inkosi ilanga lenkosi ilanga yezulu uthe thina sasibazana kuyo kodwa uthi yena ngishizulu abaqhamuka kulangaze kufike ubalo mazi kushaya ubalo ngaphakamisa athi ngilushembe namasi uthi indaba batabami lisho njalo likhehla uba kumakhathini ithi yeyinkinga niyayibona indaba yinde sithi yebo siyayibona baba kwakunama record sarikhoda udala sasimrekodona kwalahleko okunye ithi niyayibona indaba yinde sithi siyayibona baba uthi kodwa inkinga yenzeka waqhamula ngaphuma sikole ehamba phambili uthi ngemva kwakhe kulandela inyanga ezulu uthi belandelana kanti bake balandelana abantu bantindawo inkulu uthi kwaqala ngaleso sikhathi wathi baba omkhulu guqala batabami laba abantu abakhulu basezulwini ngishisuka abaqhamuka kulo angazi ngibona ubaba umazusha ithuka lezinto hawu kabekhulu uyakubaba uyenkosini emkhayideni uthi uyenkosini uthi ufike ungibonele enkosini useyagibela ucebekhulu uye emkhayideni uyayifica inkosi iyokhiwa emkhayideni wahlalela kulo ucebekhulu njengalapha kanti inkosi yambona papa mani abafuna bakasiphuca ubukhosi baphakathi namanje fast papa uyazi ngoba ukubakhona ashembe emhlabeni akuyona indaba yakhe indaba yethu uma thina singaphathi kahle ushembe ubuyele ezulwini kusuka kwelinye ikamera ngene kwelinye bese sisala siyakhalekiseka leso sizwe esihluleka ukuphatha uNkulunkulu uthi wathi bona yayisimqhweba inkosi ucebekhulu uthi yayisimqhweba ngizama ukuthi indaba kangalo zinde yayifihliwe ingakuthiwa induku efisha emqubeni zisho njani imbongolo zakhe zithi induku eyayifisha emqubeni yafisha ngezivele bayazi abadala imbongolo zakhe zasisho njalo ithi yayisimqhweba inkosi ilanga ucebekhulu ithi wafika etafuleni uthi etafuleni lelanga wafika kukhona ibhayibheli uthi wathi befika nje yathi inkosi sawubona cebekhulu wathi inkosi yamakhosi wathi unjani ubaba omncane wathi inkosi uyaphila naye uthango angobonise enkosini ukuthi njani inkosi ucebekhulu uthi inkosi yabe sivula ibhayibheli phakathi ebhayibhelini wasiqhamuka ifoto wasethula ngaphuma sikodwa wecebekhulu uyalibona leli foto wathi inkosi ngiyalibona wathi ubonani kulo wathi inkosi ngibona isithombe ngathi sishuthwe ibhanoyi kodwa ngathi umuzwa sekuphakameni kodwa eceleni ngibona icilonje ngibona ama-toilet ngibona yonke into uthi nesithombe sishawa ilungu bathi umuzwa sekuphakameni ngcolile bathi ngibagcinelini abantu basekuphakameni endaweni engcole kasho bafikile nabelungu bazonginika lesi sithombe wayesethi kodwa khona into engizokuphathisa yona ufike unginikele ubaba omncane uthi yayisishaya indweba kwasekuza inkosazana yathamba uthatha i-writing pad yami uthathe nepeni uthi yayisibhala inkosi ilanga
yabhala yathi thatha i-envelope uthi yafake i-envelope yathi Cebekhulu ungayivuli le envelope iya kumuntu omkhulu wasezulwini. Shado wazoba Cebekhulu ungayivuli le envelope iya kumuntu omkhulu wasezulwini. Uthi wathi befika uCebekhulu enkosini inyanga yezulu ePhakameni ebuza ikawu uhambe kanjani Cebekhulu enkosini. Uthi uCebekhulu babomncane inkosi ngiphathisele i-envelope ithi wayiseyivula i-envelope ungalozinda ilingananga nabasemhlabeni wayivula. Uthi befika kuyona ubona lesithombe ubona nomuzi usethi Cebekhulu kusasa ngicela uqoqa abantu baphatha amapiki baphatha amafosholo baphathe yonke indawo. Ithi sizoqina lo muzi ngoba belungu sebefuna ukusiphupha umuzi wasePhakameni ngeke abanzeke. Shalo wazoba uthi nakusasa uCebekhulu bafika wabaqoqa abatholile baqina. Uthi bathi bephakathi lokuqina yayisithi inkosi hawu Cebekhulu uphi unkosikazi wakho kusho ungalozile esabizwa ngoba omncane wathi uphi unkosikazi wakho lo ngabathola abantwana wathi ukhona wathi mlande naye azoqina. Ithi ngoba wena eduze kaSini wagijima wabuya naye maNazaretha amahlonyazi indaba kangalozile ayazwa umuntu usagila somsilithi uNkulunkulu wesithathu waphucula leli bandla uNazaretha walibeka leliziki likulona. Namhlanje sibonile inkosikazi lezulu ilanda umuzi wasePhakameni omdala izowubeka kulo muzi nangu bakuduma naliboni uNazaretha. Amen. Angikuqedela la. Angikuhamba la kwathiwa lo muzi yoba yiminisiti. Siyabona inkosikazi lezulu ukuthi kwenzani lo muzi ubukhosi baphakade. Amen. Uthi wafika unkosikazi kaCebekhulu ithi yayisimbiza inyanga yezulu yathi hallo woza lapha. Bayalazi bolonini bakalazi nakezo. Yathi hallo woza lapha. Yathi baba yathi yabona le yangasasa yathi ufuna siyidudule nawe uyazi unkosikazi kaCebekhulu unawo amandla. Wathi baba omncane ngizozama. Uthi badudula uthi yayawa lendlu yathi mayiwa lendlu kwase kuvela ukungcola kwavela lezinto ey'nganisayo endlini yangasese. Uthi wayesebinyeka umkaCebekhulu wakonyuluka wahlanga uthe behlanga yathi inyanga yezulu hallo kwaphuma ukufe bokudlakada bakho. Yayisimtshela simthanga yathi uzozala amawele awu-4 ushujawo khona umazi ushaya ukhozi baphakathi. Akalima Nazaretha bazokhumbula abadala abazisika yaphuma ungalozinde ngiyakhumbula abadala ngezisisho yaphuma ungalozinde wenza lapho engayivele. Ithi inkosi kudlangisa wedrayiva wenkosi ilala ithi dlangisa akwesiyobheka ubaba omncane lapho engayivele sebengena kuMonakho. Abayawazi uMonakho abantu iMonakho enyama sebengena kuMonakho bayukele engayivele yaqhamuka inkosi yangezulu ihamba ngenyawo ifake ibhanti iza enkosini ilanga. Uthi baba inkosi ilanga hawudlangisa uNkulunkulu uhamba ngenyawo. Uyazi mangasaqhuzuke kuwela igazi lakhe phansi umhlaba uyobhubha. Uthi dlangisa lapha emotweni abekho yilopha yayigqoka amabhuzu abovu inkosi ilanga. Lamabhuzu abovu befaka ungalozinde enanasemhlabeni egijima la wawathatha enkosini ilanga. Akhalela ithempele ethi bambitsha wena beka lapha bambitsha wena baka lapha wawathatha kulanga kumasikode ulanga kumasikode wagokopaka wathi nikeza ubaba omncane amabhuzi. Uyazi yini ukuthi mangasaqhuzuke kuyigazi lakhe laphansi umhlaba webhuda yakhuphula amabhuzu ayo yamnika yasondela inkosi yafika yathi baba omncane kodwa khona imali esephaketheni. Wathi akho lutho. Wathi dlangisa hambe kusimende lami ukhiphe imali. Uma uNkulunkulu ingekho imali ephaketheni umhlaba uzoswela. Njengoba siyilento yazi senzela ungasweli. Amen. Ngoba mangasingezi unyazi umhlaba uzoswela. Mathi kufika unyazi la lithi anginawo ngisho iphaphamende ayisho njani nalezo ithi kuphele ngisho iphaphamende ngisho kwakwenzekalani. Mathi kufika unyazi lithi anginawo ngisho iphaphamende ngisho emzini yobaba kuyoswela. Wabe sewakhumula esikhipha
imali ekusimendeni yakunika ithemba isiphethe inkonzo ethembeleni inkosi ilanga ngesonto elizayo ithi abantu baxakazise inkosi inyanga yezulu lapho ephakameni intangazi bayazini ukuthi baxakazise umnikazi walo eshusa-ke lasemsebenzini intangazi noma bayazini ithi ngifuna ukunitshela maNazaretha ithi uma ulwa nomuntu ongishembe noma onomoya kaNkulunkulu noma ogcotshiwe ithi ulwa nabantu ababili ngesikhathi esisodwa intangazi njengoba enyukele ngayivele nje ithi kodwa nobungcwele bakhe angazi bazobenze njani ngoba buzongena bona nangefastela buthi ubungenzayo kwase kushula lapho masikoti manje ubani omazi akanje maNazaretha ngelinye ilanga uyaphuma yena ugalozinde usakhela somsimbiti inyanga yakhe lebatwana boyana shambe wazi la singazikhona kwaba nemoto la ekhaya iMercedes egreen athuba makhosikazi eyayithemba amakhosikazi thina uqala ukubona ushembe evele lapha phezulu njengoba sekuvele unyaka sabona ungalozinde rawunda la ethempeleni uMercedes ogreen owawurawunda ivele ngaphezulu umthetho shaba usumdala emhlabeni sabila njengoba namhlanje sekuvele unyaka wezulu siqala ukubona thina ungalozinde kwakubakhosikazi enemoto eyi-left and right eyi-continental eyishawela usizo enomzimba omkhulu siyamazi ngelinga ngeqalanga uke eqhawukeni bayazi kwelamampondo eqhawukeni eqalanga kwakusenemncele lapha kusenemncele kuthiwa nje uke waya lesekhona obakhoza niyazi qala kusesikhathi sobandlululo bakhona obaba babekhona la bathi makufika phetsheya komthavuna kwakunekhorela lapha KwaZulu-Natal bethi abantu lapha eTamampondo abantu bazi-Natal basethela ukufa ekhorela kusho abanye obaba bakhona bethi akudlula ishembe kwakukhozi nomaphiko weza ngakuvaliwe akabike wadlula lakakhasile bobaba imfundo siwadlula la kwakuhamba umphathi esithe phambili la ajika khona ephume eJudiya wajika wathi baba ngeke usadlula la wathi la sekulela abantu bakulalele ngikhuluma ngeyikhathi ey'ngalo bakulalele la wathi baba ngeke usadlula la sebekulalele wengazwanike lesiphithiphithi bayazi wakuthi masekuthi athi yinikele siphithiphithi sanikele simanje wena ifuni kephithizelayo wefuna into eqondile ngisho nikelisa wengangene phakathi kolayini izalukwazi athi baba bafutha wena wabafutha ezalukwazi sifike siye baba amathendele adla insimu yami zukele ngalo kade amathendeleke kosibusiseke kodwa ngizowaxoxa amathendele engena phakathi kolayini ethi baba bafutha wena ecobhoza kusekhona ubaba uSibiya weshaya isikholisini ethi kunjalo phaka amakhanisela izizwe bisima letizo sezithi qhiye ithi heba bethe kuyaphela ithi kuyaphela tukalozindakelana lapho emhlabeni wathi mangabe esebheke ekhambeni wathi befika emthavuna lapha ekhasilo bayakwazi zakhuza zagijima iy'hlolo nakakhasile mangiyiqeda indaba yakhe ngiyasaba maNazaretha ngime endaweni engafanele ngimi kuyona nakakhasile umphathe esito yahamba ngo-Fort Cotton omhlaza kunoto lomhlophe babumfundisa ushozi usho mangikhuluma ungabona onamadevu ehamba ngawo lo-Fort Cotton wadlula iseza inkosi ngicabanga ukuthi nayisajike avoko wabona amadoda emlalele wasejika eyoma lapha ekuthiwa manje sedumbe village yafika ingudla ishayelwa uba ushozi wangale ushozi siyamkhumbula yebo oyingoba ishayela ingudla yafika ingudla yama kwalesiphithiphithi yaqhamuka ihamba ngo-left and right continental ekhipha ingalo ithi awuthina bathi unyazi lakayiqhayise wayiqhayisa lona shembe wethi yini ushembe unyazi wayiqhalisa ethi yini ushembe wayiqhayisa kuvula itshe la lelitshe besikhona livula thina itshe kababamkhulu ethi ebiza ethi madondo ebiza umadondo okukhona ombuyazi omaganda kukhona omthiyana imbongi ongena ekuseni njalo ngo-4 ebiza la ukhuza ingcwele ithi bakhuzela mina ushembe wami manje ngifuna unyazi ngayiqhayisa kanjani
kanjani kaNazaretha? Akani baba kwathi kusuka isiphithiphithi izongena endodana yazi ngoba kwake kwabakhona indaba ethi kwashaya isingisi, isingisi-ke vele siyisigebengu. Uma umuntu esefuna ukukurobha ushayela isingisi. Hayi bonke inkosi. Ubani umuntu esefuna ukukurobha uyaphuma olimini lwakho ashaya isingisi. Kwashaya isingisi ifika la sekulela amadoda bayazi uba sekuyathambisa ngeni la. Kanti baqale bakhulumila lathi kuyohamba lodlulisele umuzi. Ithi uNkulunkulu uyomshiya abantu abayodlula abayodinga ubuso babo. Ithi mayifika ikhalisangeni la sekwenzakaleni yakhalisangeni la kwase kuthiwa hayi ubaba ka-compromise washaya isingisi. Kwathiwa ubaba ka-compromise enzeni athathe le ndawo engaphesheya bayayazi ubaba indawo inyanga ezulu eyayijwayele ukuhambisela khona imgidi ihambisela ubaba unkosana ubaba uNkanyezi lapha kasi uthi ungalozinda yile ndaba yasemhlabeni sakhe uthi mina ngithathe le ndawo ithi ngeke balunga ithi mina ngakhiwe ngethambo lesibuke ithi uzongibona mangishona kaKhasile into ezongilanda manje lokho kwethu umzukulu wethambo lesibuke yingakho lenyakazo ayibona into emlandela lokho kwethu umzukulu wethambo lesibuke ithi uzongibona mangishona mina kaKhasile uthi uzoyibona into engilandela akashonga ukuthi ngilandeleli kodwa wathi methatha imoto yakhe uleft hand drive eyithatha eshona phezulu kaKhasile ezoqhumuka lapha eshona embeka kwenamakati kwalandi kwathiwa wathi mina ngakhiwe ngethambo lesibuka. Uthi baba umphathe esithe yabuza mphathe esitha yini lesiphithiphithi sami. Uthi baba sicela inkosi iphume ngentuzo ngeke sadlula. Uthi intuzo mayani leyo bayazi uba yayishoma yini leyo yathi intuzo mayani leyo phathe esitha ngihamba nawe kanti uyigwala phuma ngentuzuma yakho leyo lokushimshana lokukholo lwaphiko lokushimshana ubalozini yathi phuma ngentuzuma yakho leyo mina ngihamba la yathi sizwe uyayishayela imoto noma ngiyishayele bakho khona umuzo njalo maNazaretha manuzwa namhlanje oba ukala mawuvuka namhlanje oba ukala nomuzi yathi sizwe uyayishayela imoto noma ngiyishayele. Uthi ubaba umphathe izinto sixoxela uthi badabami ngenza isono ngabe engathatha imbuzi ngayoxolisa uthi kodwa angenziswa yinto engangiyibonile neyibhame engangiyibonile uthi yathi uma ingena ifuna ungena emotweni uthi ngayibamba ngomjivo ngathi hawu nkosi kubi la uthi ayisijikiti ithi yeyi phathe sithi ubamba baba ngithe phuma ngentuzuma yakho leyo mina ngihamba la uthi awusugoqa umjiva wayo yawugoqa uthi sasesihlala isilwane sasesithi usasesihlala uthi sasesesiwindi lonke lasilaa wathi shaya imoto sizwe uthi usizwe wathi bethi nje lapha mhlawumbe ngiyabona lapha nje bahambisile lapha nje umuntu wethi befuleti uthi ayisikhipha umjiva wayo yayithi uthi ngathi hawu baba kuthiwe basilalele nje bazowubona lo mjiva wayo makukhipha umjiva uthi ayisikhipha umjiva wayo yayisithi yathi shaya imoto sizwe kanti ikhipha lo mjiva maNazaretha ikhipha imvula yothoko idlula balele bonke balele phezu kwebhakede ithe bebefikana lapho seshiwa nakamvokodo liyazi kuba ithe mayifika ithi hawu kanti ngihamba ngedwa kanti ngihamba namagwala yathi ngihamba balala bonke ithe mayisithe lapho vuka bacikile udlulephi yayidlula babuza umbuzo owabuzwa mampondo iyakhawukela kukunkani yakhumbula maNazaretha sengehla abantwana bonyasi sefaye ngehla ngiphambi kaNkulunkulu sefaye ngehla ngomthetho usagila somsimbithi hawu sambona maNazaretha wasithinta amakhanda sasisinda la sinika ama-orange 1 by 1 asithinta amakhanda ikhumbula namhla igcina lapha ngabe zayifaka umjivo bovu lasho laphansi edibe njengenyoka wawelela phesheya lami ikhanda lakhe layimamba wafika lapha enkanyenzeni wayinginya iy'nyawo wathi kwagijima umamakhe wamkhubulini icathulo wayesebuka phezulu kwakuney'nkanyezi ey'ntathu wathi yasengiqolile khona into yenzeka ngaphesheya engengisho ayisesiyarekhoda manje sefoma ukhuluma bekhona izinto ongazisho kodwa yenzeka kodwa yafika isibuka phezulu ngayisho umjivo bovu
olwethu unyazi luqalwe yithi sithi eyethu inkosi, eyethu inkosi. Sithi babayo bisiphumide yenu ke inkosi usatutapula imoto yami. Uyabona imoto mayingafuna ukutapulwa manje. Manje ibhala lingafuna ukuthi lisondele eduze kwemoto. Sike sakubona ithi hlehani kungatapula imoto yami. Okanye kwenzeka kuseyikho manazana. Kathi mayifika sengesha phesha kumthavuna bajika futhi bazotho bathi inkosi lapha eBizana amampondo ayabhiyoza kushangisha izinyanga zakhona ishaya impondo zithi pu akudlula ishembela uyazi bafundisi akudlula ishembela akunanamasosha inkosi asazi uzodlulaphi yayisimemeza yathumba umakhosikazi ishimoto yakhe yathumba umakhosikazi wayishalo mnyangweni singaphosisi wagijima wenza ngaphezulu wasephuma kwiContinental wasengena kumakhosikazi wasevela kanje phezulu basebebuza bathi inkosi ngoba siye endaweni okubhikishayo wavela kanje wathi ya bazomazi ushembela namhlanje iyo eyahamba phambili njengedaktela yathi uma ifika eBizana yafika yashaya isidudla yayibiza yona imoto ivele phezulu yayibiza yayikhomba zayibheka imoto eqhawukeni ngesikhathi ishaya isidudla sekuguqe yonke into eshaya upondo sosha guqe yonke into guqela usazi kama ukhozi lumaphiko nayi indaba makufika nje ngeke eqhawukeni ngakusasa kwakufika isikhozi sizobuza ushambudlulele nayi ushambudlulele inyanga ezolo ngidlulephi ngidlule eBizana udlule sekuphi ithi beniguqile akwakulukhulu ithi beniguqile ithi ngidlule niguqile kusasa-ke uyafuneka nkosi enkantolo isibizo abafundi sibizo omaganda ibizo omadlala ibizo umthetho bawushumayela umfundisi umthetho wesowushumayela iyababiza ibabiza bonke inkosi endala undaba ezithi ubhala wesowushumayela abe bayazi badala inkosi undaba ezithi uqala wamshumayela wayesengena ebukhosini waphila kwakumvangeli wayesengena ebukhosini yababiza mayibabiza ihlezi la ithi lalelani usasa thwangafuneka lapha angike ngizothuma wena ndaba ezithabhala uyazi uyoba yini athi umthetho cha nkosi akuyena undaba ezithabhala inkosi yadidela iphinde inkosi ngamna ithi uyazi ithi ngifuna ugqoke kahle ithi mina ngigqoka kahle akekho shegqoka kahle uke wasonke hawathi wayibona uswazi ngabaphambi kusonke handi ushayisiphi yakho ngathi impela uye zayishaya igqoko ley'nsizwa ngisho yisencane zazizinhle ley'nsizwa zikamayikisa ongathi yintombi zizaphile bebasha abantu basezulwini uthi uyezwa ithi ugqoka isudu enhle ngoba uzokuyimi uyezwa mina ngigqoka kahle uyezwa ndaba ezithabhala athi mshumayeli akuyena udaba ezitha le nkosi ingamnaki inkosi mhlawumbe ubona phambili ekuseni usela udaba ezithi ubhala ugqoka isudu uphethe icathulo ithi awu bhala wakwangibona mina ngifake isudu ngihamba ngenyawo akithi ngithe uzokuyimi gqoka icathulo hawu nkosi zendaweni gqoka icathulo wayigqoka wathi hamba uzokuza uba yimi manje uma efika enkantolo ufika udaba ezikaguqa wonke umuntu ngibizile bathi bani ngoba ngabiza umuntu omkhulu lapha bekade ngibize la hayi hamba shayela hamba uyoqhubeka nomsebenzi wakho asinawo thina amandla hamba shobe uyoqhubeka nomsebenzi asinawo thina amandla ukuthi singabiza wena uthi mayesebuya ubani ufike sibambelele bayazi ngoba yayibambelela nayo ezibani ufike sibambelele kanje uthi bese sangweni ithi hallo bhala khumula icathulo usemina phela usuzohamba ngecathulo emzini kaNkulunkulu bona zibolekile ukuba yini wayikhumbula sangweni ithi ya ukuzwile ukuba yini
ukuba yini mina la ngikhamba khona kuguqa yonke into njengoba namhlanje kuguqa lapho lazini Manazaretha angithatha amehlo abantu namhlanje bathatha amehlo inkinga namhlanje wonke umuntu ufuna ukuba muhlehedwa afuna ukuthatha amehlo athi ufuna ukukhuluma lokho ngoba ufuna ukuthatha amehlo ushabo wabantu bongeke undlele phakathi njengamathindana ukuzohlala bafuna ukusondela wedwa yazi bese yabanyundela abanye abantu waba banyundela ubaba umfundisi ekangikusho ephakameni ezophatha inkonzo kwafika indoda yathi baba usibanibani ukuthi yayisithi inkosi hamba umbizi sibanibani ashayile yathi intombazana hamba umbizi sibanibani ayibonge kakhulu amen bayayazi indaba engikhulumayo wafika la wathi phinda amazwi wathi yathi phinda amazwi utheni usibanibani wathi baba usibanibani hayi bengithi ukuthi ithi uthenga ukuthi bengithi kodwa khona indaba engiyithandayo uManazaretha efaye isakhe sonke uthi uma inkosi yesibili ibuza uthi wena uthini njengoba lo muntu eninyundela ithi le ndoda nkosi ngiyabonga makukhona umuntu kade emhlabeni okwazi ukusondela kwazo ukuvumela izono zami kodwa nkosi kuyoba ngcono mekwazi nakuy'vume zakhe kuwe ithi inkosi yabuza lo muntu uthini ithi wena usungivumele ezakho ithi ngoba ithi ngelilanga ubuvama ukhuluma ngezono zabantu kushembe ithi isono somuntu esesafuka kushembe ushembe uyasesula bese sihlala kuwo ithi usukuyomesulela izono zakho babu ithi sona fika umuntu asifike ngale ushemba angasazange sesenyameni ithi bese safika senyameni ithi yasesula bese sikuyela ithi uma umqambela amanga lawo mangabuyela kuwo engathi Manazaretha singaba njalo ayibonge Nkosi ngifuna ukuthi angifuni ukuthatha amehlo bese lithi bese thatha amehlo mshumayeli ngithatha amehlo abantwana bonyazi ngikhuluma isiminya kwakuyinkonzo yenabantu ngikhuluma ngalonkulunkulu ophambi kwethu amen umzukulu wekhambo lesibungu kungakho benyakaza ukuthi kuke kwakuyinkonzo yenabantu angisemncanyana nalo kwasaphethe kakhulu omkhize bayazi bakufana safundwa langaphakathi safundwa yiphoyisa umzaba bamazi umzaba owayethenga iphepha umabathi bafuna umkhize bangathola kwathi ngale ngangihleli nobaba wafika khona uZama wathi hawu fana kagcweza waza wena inkosi kade nifuna uthiko lapha kade nifuna nihleziphi ngithi mina yazi ngicabanga ukuthi network ngathola insizwa kaNgcobo yasemgabane ithuphi bayayazi ngathi angikwazi ukubaba ngedwa sebehambile umkhize asinyenye sibaba saqhamuka lapha saqhamuka othingweni uThingo hayibo manje sakuhlwela manje senza isifayeli manje sasohlathiswa Manazaretha ithi manje kade nginifuna nenze njani manje ungabuki wathi lathi ngiyalazi uManazaretha phela kuthi umuntu omazi umshana akithi inkosi lengiphuma ngiyayazi yayineqhubu la ungalozini ame inethalo phela ushambe fanele umazi ayibonge Nkosi ukumbuka nje ushambe usidelise umbuka ukuze umazi ukuze noma kufika ushambe ongesiye ebusuku waba kufika ushambe ongesiye insizweni usathane uyabamba hamba ucela umjiva unyaka athi ngicela ungiboleke ngifuna ukuyakubanibani ngifuna ngibone kuwuwe kana kuyena khona insizwa yakacela ukugala la enkosini ilanga yafika ilanga ebusuku wathi usathane ngifuna ukuyocela umjiva welanga wafika usathane ufake umjiva elanga waza nezi kwalelanga athi hampa ufuna ukugala hambe lapho Mthondolo wathi ubaba uthi ngizothola intombi Mthondolo kanjani usathane uyocela umjiva kashela ushambe usithembile uvela mnika adali ngamazi uba ngeke ngiphi hamba umlinge ngayo yonke ngeke athi uyaza kusela uNkulunkulu ubona ukugqibela ngey'bona ubona kwenze ukuthi kodwa ngoba unyazi lithembile fanele ushamba sethembe Manazaretha uthi ngizongehlala
wafika lensizwa yabuya ezinkosini, Nkosi ngafika ngizocela ukugana baba ufikile kumina ngephupho wathi angena intombi zeyithola lapha emthondweni. Lithina ngabe yini mntanami? Ithi baba bekuwe ngisho umkhipha baba bekuwe. Selithi lalela mntanami, uma ngibuye ngibuze ithi ngizokukhombisa imfihlakazi wami emhlabeni. Yayisigoba ithi ubonani la isenta lempandla wabona ichashaza emnyama. Wathi ngichashaza ngazi wami la bekuphawu mhlangehla ngiza lapha emhlabeni. Ithi manje ngiphinde ngibuya ocela ukuthi ngithi mali khona lechashaza kube yimi, mali ngekho kuba kumina. Nebala wabuya wafika lo lenkosi bala ngishaya umjiva wela eshaya ubovula lona kadela mfa ngihamba umthonto leyoka wayemkhumbula uNkulunkulu wathi kodwa Nkosi khonto bengicela ukuyibona wasekuqala ngizodwa ngifuna ukubona wathi uyasondela ufuna ukusukuma wathi yena mfana awazi ukushamba ngaye ngabuka ikhaya wathi baba ngicela ukubona kwasekukhipha umsila wathi yohamba usila nazo ukuphusha yena uzusixoxela ingathi amaphupho okufa fayisa waxoxe kakhulu ngoba uzokuphusha kanti ubanje uthi ngiphuphile yazi thatha sikhabuka uthingweni Manazareth asengehla Nkosi yezulu nomhlaba kodwa ufuna ukusho ukuthi impela uye ukhona yena uzulu wendaba yezulu lobatala beNkosi uye uzulu lo wethambo lesibungu sathi sakhonjalo uThixo sibukele lenteza kaNdoko esangweni waseqhamuka ubhudo efaka uNazareth ofishana Lutero how bana ngakho umnikazi wesibaya uphombe Bishukuru phambi kwethu Manazareth bishopile nensizwa kaPeter angithatha umele ngishopile ngakukela bathi hawu nina nhlahla ngizokhonjisa umnikazi wesibaya isibaya sakhe lathi ngikhwelele bo base beyikhwela inkosi yaManazareth yafika buka la ukushabu yazehlisa mina ngabonakala ngazi umgqo shabu wazumgqobika wafika buka la yathi pombela hamba ukhombisa laba abantu abakho isibaya sakho ingane losuku esashayela umthetho akekho sekufika umnikazi wesibaya wafika wasibuza wathi mangihlaba lenkomo wangizala igama wathi mangihlaba wekuhle lenyama ilale yini noma nenihle ngaleso sikhathi yithi baba siye sidle ngaleso sikhathi uthi hawo emakhaya liyalala noma nidla ngaleso sikhathi ayikho sekufika umnikazi wesibaya yathi-ke ngizonivulela lapha karawundi lapho ingaphinde manje emhlabeni ngalala ufa iyonalala kwaqala lokuzobela mhlawumbe wasekufika umnikazi wesibaya umnikazi wesibaya nangu Manazareth ayibonge Nkosi yathi ubombela awusekufika ubombela ingakho mhlaka 3 yathi mesenzeka le ndaba kanye nalensizwa yakandobo yakhohlwa lokusho ngifuna yenza into ikhohlwa ngoba usuyofuna ungahlali into engalungile engqondweni wakho beyisusa kwathi bese kwenzeka mhlaka 3 kangibamba lesizwe ngixola ngayibamba ngixola yakukhumbula ukuthi bethenga khumbula ukuthi kanti Manazareth kuzokwenzeka isiga bese silapha eThekwini kuzoqala umzimba woThixo ulapha ku-Queen Street eLondon nangu umuntu wasezulwini umile khona insizwa kaqala ukuthi uzovela saseminaka aqhamuka umshukela ucela wangapha saseminaka sasithi asondele uhlala masondele umbuzo wokuqala ngizwa kunjani umfundisi ngithi Nhlanzi useyoba ngozimakhaya sethi ya ubaba uyenzile into enhle wangishiyela umfundisi ubona into izomdinga ngesikhathi wayesebona ukuthi khona into ezizakuyitha wasethi hey madoda ngizanibona phela impilo elikhona emhlabeni bakhobo impilo elikhona emhlabeni ile wegqoka ibhruku elibrown yamkhumbuza ngifuna ukukhumbula wangena emotweni extrayer khona extrayer ekhaya amen yayishayela uyena uzama amen
ngemuva kwakusheza u-antuphile kodwa madoda ngizonibona wesibalekela sasala sabuka donali iqilidla ikhona madoda lithi awuqisha babona sengilungile ngehla ngizoba umuntu ebantwini ngiyalunga ngizemhlabeni yayithi bayithi yathi bayithi cha indaba ngomhlaka 3 sathi nangu uNkulunkulu uNkulunkulu okhokho bethu yazi bezulu ngiyabonga baba ngibonga isabelo cela ukukhumbula ubaba bomthandi kaZenzisi lapha ekhona naye ngijile kuyena ngathi baba ungibathe ngiyoba phambi kaNkulunkulu wami owangishiya kuye uyazi aleya uNkulunkulu kababa wami uNkulunkulu wami uNazaretha ushebe kufanele adlule kube uNkulunkulu kamzali wakhe abe uNkulunkulu wakho usho njalo la ngithi benzeni usheba uThixo wena akabe uThixo lo uNkulunkulu wami angizabazamiseni futhi angisabi lutho ngoba ungishiye efeni elushebe abantu ke baye bathi ingcebo imali lenkomo yenana kanti nothando nomoya kaShembu ingcebo ngobe mshela ngishephe lephelele ngisho ngazama zamsaka kanjani ngikuqede ngithi yazwezu ngoba akekho umuntu uThixo baba mshela yilo omi phambi Nkosi amakhosi cela ukubusela umsebenzi wasezulwini Nkosi yobusisa izulu siyabonga amazwi